بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيت هاب درس تمك أنا فتح المعين أبو لبت إخشل درس زسن ويؤمر ذو سباء ذكرا وأنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده يتنخيشل بيت إرهنست أمرها بولله itqina was yagi itqina yasik ayle itqina yasaldagi hedingo itqina wasastagi amra bolela jal mumayiza khulsanazde jal rakharal mumayiz kola judoy payda bugebgi judoy zaral bugegi batabaq khulsanaz rakhana nihimal hezda amra bolela sunda khun amra bolebin abunanni nekhetse khul khadusan salezbugo orqiyab hushalda hel mumayiza khul ay judoygo payda gi hedingo zaral gi bugeb joy khul sonalde rakhana amra bolilla himalaza yasuk ay wasuqa jal shuhinal da khon rakhonelle hel mumayiza khol sonaze jodotsa go khanazegi hedingo jodotsa go khine qezegi hedingo twal heldo un jodotsa hajat oban khadubratsa habizegi jodot go khayal da khon hel judoy go payda bu gebjogi jodoy go zaral bu gebjogi hel himalaza bat abaq khezi khalila hedinan he bat abaq khiya khol sonal de rakhara mekhak ev kollaha anqoson agar shagardago hemakhak dol itina wasastagi hedingo ina yasaldagi amru abilila ay yajibu ala kullin min abawayhi wa in ala thumma alwasiy wa ala malik alraqiq ay adabugila ebelin sudasan shio tsoyastat adabugila kian el element adan rugonigi misala khibosan ebelemen hecho ozol ebelakhu ebelego yagi ebelakhu emenogo yagi insul ebelego yagi insul emenugo hezdagi adabugila sengi ebelemen nafshego hechonani yagi dedushke babushabigi wafshego hechonani ebelin sutsa judosan wasiyat bikan qizabizi vikhiza uruchiyasta git adabugila dozol himalaze jinsa amru abizi ay kakida khun amru abizi ebelin sudat adabugo hedingo dedushke babushke bazdagit adabugo ebelemen rat hech onani khadu ebelemen rat hech onani dedushke babushke rat hech onani judosa judor wasiyat bikan qizabizi vikhiza uruchiyasta adabugo do mumayizal da bakharab ay judoy payda buge gi zaral buge gi jobat abaq khiyakhu sonaz de bakharab do himalaza amru habizet adabugilel ebelin sudagi hedingo wasiyat bikan qizabizi vikhiza uruchiyastagi hedingo dir watanani ditsi chunosarollag hanjini lagza rukineratila yo lagdir watanani dun osul beteranchi kolla do lagastagi didet adabugo ayamurahu ditsi amru abizi biha kakaldashun amru abizet adabugila ebelin sudagi hedingo ebelemen ratich onani ozul babushka dedushka bazagi ezu babushka dedushka ebelemen geratich onani oz wasiyat bikan qizabizi vikhiza uruchiyastagi adabugo jinsa dol mumayizalda rakharal ay jodoygo payda buge gi zaral buge gi jobat abaq khaykhul sonaz rakhara mekhak dobit ina wasuqa hitini asqa ozda amru abize adabugela edingo sochiyas lagwatan vichun jinsa osaro do beteranchiyastagi dosta amru abize adabugela do kakbayin abun kakbayalda khun amru abize adabugo ay as-salati walau qada'an wa bi jami'i shurutiha li sab'in ay ba'da sab'in min as-sinina ay 'inda tamamiha kakbayalda khun amru abilela ebelin sutsa ebelemen rat hech onanani dosu udia ebel insutsa hel ebelemen girat hech onni udia emen girat hech onani tingi wasiyat bikan qizabize vikhiza urochiyas amru abilela do hitina yasaldagi edingo do hitina wasalstagi edingo lagwatan lagasu beteranas dosta amru abila dutsa kakbayinabun ev kakbugonni gitsin betumalev kak dosu kha go hitina wasasukha yagi hitina yasasukha kakbachogon khotanani dozda amru abilela betungi bayin nojetsenab betungi bayinab edingo amru abizet adabugo ebelin suda ebelemen hech on babushka dedushka baza edingo wasiyat bikan qizabulo chiyasta ebelemen gidedushka babushka birat hech onani edingo lagasu beteranastagi amru abizet adabugo kinnalnigi kakil shurut azdakhun kakil uslovya bezdakun nekheda khala kakbaze kanne prosta tak chiyas kakbaze behularibhi kakil shurut alshalin abuna nehel nekhetsa khadusan ditsinirugo ama atidabun hani qoqabun mitsuntelin otsabes shart kakbaze kananani kaki churi bikhialda savatsa khunukeno kol ay kaki churi abize kol cherx churi zet adabatanın chiyasta dobgi churumuk en kol cherx churumuk en kol eabelev shart kakbaze kananani insanas jindirgo cherx batsa dabumuk en kol edingo jindat adret umugevshinat agorbuk anaskiaruk at ajubuk a sengi gordebuk a hevkinannigi retelgi ji batsa dabuk en kol
kola edingo kakbale bak alge batsada buk inu kola najasa bjolda sakush tingi voisbuk ogob ebkinan nigejo ji batsada buk inu kola najasa bjolda sa kababile kakbaze kane buge uslove shibin abunani bikhinchi sinoldaga nakholda gorqobuge bjo baxchize kola hebchiasl avrat kola hebgi sebekhin chias kakvani kak bezugo beular unqabile kak machize kane buge shart shibin abunani kakbale zaman shumuk inu kol insana sorakal ad berhumik un kol yagi yaqingo haze kola dosta qade kakil misalla khebosun uj zaman shumuk in shuabile shartin abunani kakbala gunchi qibralda khunusinu kol heb shuab go shart Obayrut sein abun do hit inwasaste amro abilile ebelin sutsa yagi dedushka babushka ta yagi helat hich onni wasiat bikhan khiza bizi bikhiza urochias lagwatan netochiasul o lagas dagi amro abilile o veteranchias kak bayalda khungi edingo heb kak betsialda khungi edingo kakil nekhet serexsara shuago shurut azza khungi shat azza khungi kida amro abilin abunani kak bayalda khun anqoson go hit inal khimalazo bayalda khun ay shona zasan anqoson oban خدو دو خیمال ز امر ابله کک بین ابون دو کک بیت اینگ ابون کینن نگی دو شروط الگی اورین ابون ای انقسونت اوبایل د اسکوب دو ز امر ابیزه کول و این میز قبلها دو انقسونت اوبایل د سبه دو این واساس کی دو این یاسخ کی جدود س جدویگو پیدا بو گبجو بعد ابا خله بو گن زرا بو گرسا ای انقسون بالال د گوت سبه دو جاگو خانازگی خواننگی دو جاگو قزه خواننگی جدود س توالت ال دگو ناتس خابونن نگیسین انقسون بنا امر ابیل انقسم بازند ادبچو یگی ابلین سودا ابل منهج اونانی بابوشکا ددشکا بازا یگی هلج اونانی وصیت بیخن خزابورا چی است لغوا تننی وصل بتر هن چی است دوست امر و ابیز کلا انقسم برا میخش و ينبغي مع صيغه الامر التهديد انجی نکیت ابونا دول هیت اینا واسستگی هدینگو هیت اینا یاسلدگی امر و ابلین ابون کک بین ابون دودینن امر و حبیخول صيغه ای صورت هلدشون نجات سکک بین ابونگی یگی نوشک ایاسکو کک بین ابوننگی قودینا امروها بیاخول صورت هلدشون هب صورت ابیگون صدق حقیقیزگی رقربوگین ابول بگو زایندینیت ساجند الله گورحیس حقیقیزگی رقربوگیل صح امرو ابون تچگون کک بین ابون تچگون حقیقیزگی رقربوگیل دودود قبیل نبون ويضربو ضربا غير مبرح وجوبا مما ذكر عليها اي على تركها ولو قضاء انجي قبیل لا دول هیت این واسستگی دو هیت این یاسستگی جالگو کانال edingo jalgo heqolel jodotsa toalet algon istinja ratsa khiabule anqio sombar mekha nekets abuna amru habilina mu kak bayinabun anji ansko sombar mekha dozda qabilela gov kak teyal dashun tingi qabule qaidage kinin abunani khik unti zabulare kusalda qabilela ay rugun kholare tingi khahil abulare kusalda hedina kusalda qabilel hedinan qabize ebelin sudagi hedingo ebele men matich onani dedushka babushka bazdagit adabugila tingi dedushka babushka bigiratich onani to ebelin sut wasiat bikhan khizabura chi est adabugo ol khimalaz da kakvach onani qabize kak bachgun teyal da shun qabizet adabugo betun balev kak tanani gitin betungi bain abun goza qabilel autar ki shart inin shurut iha neket serexsara kak baze kan rugel shuago shurut azasan so shart tanani gitin goit ino asastagi doit ine yasaldagi qabilel li 10 ay ba'da istikmaliha antsko somban kamil khun khadub antsko somban kamil khun khadub unti zabular khik unti zabular kusalda qabilel doit ino yasaldagi doit ino asastagi sheghob qabile bin abunani li hadithi sahihi quchab hadith buk ina khol awaraga sallallahu alayhi wa sallam asabulu murru sabiyya bis salati idha balagha 7 sinina nojotsela nojorgo hit ina wasastagi hedingo hit ina yasaldagi amru abela takbayin abun hit ina waski hit ina yaski jal rakhara mekhak anqosonaldin abulu awaraga sallallahu alayhi wa sallam wa idha balagha 10 sinina fadribuhu عليها دو هيت إنا راسكي هيت إنا ياسكي جال أنسكو سونال درا خرميخك هب كاك تيال دخون نجات سيزد كابيزة كابين أولوغ أورك صلى الله عليه وسلم كصوم أطاقه فإنه يؤمر به ل7 ويضرب عليه ل10 كالصلاة
قالكويل دريشونيلا قالكوزي حلق أولي بوغوناني دوب مميزال ده بخراب هتين واسستگي هتينگو هتين ياسالدگي جندا جنديگو پايدا بوگيو گي زرال بوگيگي بات أباقي يخل سونال ده بخرا ميخاش دوزدا أمرو أبيليلا قالكوينابون قالكوزي حلق أولي بوغوناني عدو كولل هيج أناني دوزي زرال كولل هيج أناني قالكوينگي أبون أمرو أبيليلا أنچو سومبارا ميخاش أنچو سومبارا ميخاش قالكوي تارا ميخا دو هتين واسستگي دو هتين ياسالدگي قابيلين أبولو بوگو كاك بايال دريشون أي نكيت ساعت بيتنا أنچو سومبارا ميخاش أمرو أبوليلا كاك وين أبون كاك تناني أنچو سومبارا ميخاش قابولين أبون هدينانگو الله شلگي بكونيل وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها دوشول حكمت شبين أبوناني أنچو سومبارا ميخاش هتين واسستگي هدينگو هتين ياسالدگي أمرو هبيا شلگي هدينگو أنچو سومبارا ميخاش دوب كاك تيال دشون قابيا شلگي حكمت شبين أبوناني دو هتين ياسكي دو هتين واسكي جال رؤوناري روگيلا الله سابولا بعبادة هلدا بالوغال دراخر ميخاش دولدا رؤون خيزروك إني دو كاك كي توگي دل عبادة هلد أدل غزول تيچوگو روك إني إخيالله هبوگيلا حكمت دوزدا دوب أمرو أبيا شلگي دوزدا دوب قابيا شلگي الله سنكي توفيق يگي هدينان خيماز دا أمرو أبي زگي أنصو سومبار ميخاش كاك تار ميخاش قال گيتار ميخاش قابي زگي نكيتسا هاب درس هني تانا والحمد لله رب العالمين.